Pozdrav društvo, danas ćemo pokazati kako ja kuvam paradajz čorbu. U jednu šerpu dodam pola litre pasiranog paradajza, zatim 1 do 2 glavice crnog luka sitno iseckanog, 1 kafenu kašiku aleve paprike, malo kurkume, peršunov list suvi miks povrća za supu, soli, bivera, dve kafene kašike vegete i 1 kafenu kašiku šećera. I to je to od začina. Zatim nalijem 1 litru vode i to stavim da krčka. Ja kuvam da vri 10 minuta i onda dodajem 100 grama testa za supu. Zatim kuvam još jedno 7 do 10 minuta. Moja deca obožavaju da jedu ovu supu jer je jako dobra, jako ukusna i jako zdrava. Za više videa subscribe i like. Ćao drugari!